Thank you, Lord. Begani kuJesu engumholike Nophiwa amandla dlanguyena la uJesu unathi ngomoya Umanikhathazwa imithwalo yenu khona imithwalo yenu okwamthunjana kakhulu ngokukhethekile egameni lika Jesu. Bingelela umama ubaba, bingelela abantu abasha bonke egameni lika Jesu. Worshipers wethu ozidlalelayo siyabingelela egameni lika Jesu MC. Haleluya bazalwane. Igama lami ngingugapisa wangala eMkhomazi endaweni yasemahlongo abazalwane. Amen. Ike ngafika ngahlala kule ndawo yakwanzimakwe, ngasebenza endaweni lapha ekuthiwa isentabeni clinic. Mhla ngiza ngapha kulomhlaba ongala ngingawazi ngangithinte insizwa zala ekhaya obanele. Athi ngithola indawo yokuba ngifihla ikhanda kuba kukhona icontract engiletha ngalapho. He made it a point ukuthi ngithola indawo ahlala kuyona kamnandi. Beloko bengichecka sixhumana ukwazana kwethu ke sazanela entweni yokuhlabelela egameni lika Jesu. Amen. Athi bazalwane uyazi ukuthi la endleleni yokukholwa ufike kube nabantu nje owazana nabo esontweni. Sekuba khona abantu abethi nihlangana esontweni kodwa ubudlelwane babo bukhule bufinyelele ekuthenini bangabafweni. So sibeze sihlangana kanjalo ngithe noma ngikhathele kade ngehla ngenyuka athi ngolesihlanu bengikhona futhi la kwanzimako sihlabelela indawo ngeindawo ngathi I'm going to make it a point ukuthi ngizolala noma iphansi noma ikuphi la ngiyalala khona ngifihla ikhanda because I need to be here bazalwane. Amen. Kuba abafowethu bangitshengisile ukuthi ukhona into ekuthiwa abafowenu ohlangana nabo la entweni yokukholwa. Sinisiwe ngiyamthanda uJesu. Ngimthanda kakhulu befundisa uJesu uma ngabe ese practical. Sesingasamkhulumi ngamadlingozi, sesingasamkhulumi simemeza siveza ubuciko bethu kodwa mase practical uJesu. Amen bazalwane. Omngaphambi kwenu ume ngoJesu. Engafuna ukukhuluma kodwa ke angikhulumi. Omngaphambi kwenu ume ngoJesu bazalwane. Mhlawumbe abanye bangazi ngoba ngihlabelela bengibona la entweni zokuxhumana bazi ukuthi ugabhisa ethi naba besondela. Beside yonke leyo nto kukhona umuntu ongale emva kwami ekuthiwa uJesu. So ngiyafisa ebusuku phakamisa indoda ekuthiwa uJesu ndeni wakwamdunjana abafowethu ngani zakwethu bobanele zingani zakwethu abazalwane mebehlangene bakhuluma kamnandi, bakhuluma inkulumo umeke wayigeja
ulimala impilo yakho yonke uziyofa ungene egodini uyigejile inkulumo ekhulunyiwe mhla usosizini. Mangabe ngilahlekelwa abazalwane bonke abakhona ekhaya ekuthiwa bayaphila sasiba u8 ngaloke ngibala isalukazi sami esizala ubaba sasingafika emhlabeni sesinezingane ezimbili ekubaba nobaba omkhulu. Mengabe siyingcwaba lezingane zombili sasala isalukazi sami nekhehla lami wasala nonkosikazi kwababa okuma wami. Singabala ngasho ngathi ubaba omkhulu akasekho sekusola ubaba wahamba. Uthe ubaba mehamba kwahamba umkhulu. Asala intombi endala kwasala noma. Bese kusala mina nabafowethu nomfowethu ngilamayo nodadewethu engimlamayo. Abazalwane bakhuluma kamnandi. Kodwa iproblem ukuthi befundisi mase kufanele lenkulumo ekade beyikhuluma bayiveze be practical. Kuba nzima abazalwane. But ke bathe mengabe behamba laba bantu sasala ngoba isidala isalukazi sami savele sabanjwa ukugula. Sesabheka ukugula kwesalukazi sami kwangena i-message ekseni sesivuswa ngo3:30 sekuthiwa uma weni lo benimlindile ukuthi uyabuya ngeke aphinda abuye. Bathi usesalile ngozini yemoto. Lokhu uyena othatha izinqumo ke manje la ekhaya. Sazi ukuthi ayikho into eyenzeka lo mama engazange athathe inqumo. Usishiya nesalukazi esigulayo. Sayibuza ukuthi sizophila kanjani. Bakhuluma abazalwane bathi sikhona wafika odadewethu nomntakasisi. Ngiyafisa umndeni wakamdunjana ukuthi nginimise ngendoda engime ngufakazo oqanda ikhanda ngazi kuthiwani mengabe kukhulunywa kufakwa isiqiselelo sokuthi kukhona umuntu ekuthiwa uJesu othi abantu mase besuke ezithembisweni zabo yena ame ezithembisweni zakhe ame abe uyebo abe uamen. Simile nje siyakholwa kungenhla kaJesu kwahamba kwasona isalukazi sami sasala siyingane sibathathu ekhaya emzini okade kwaziwa ukuthi uyahlonishwa kwathiwa abadwebo makhelwane bathi yaphela indaba yomuzi wakwaHlongwa kwasho ukuthi sashiwe noJesu asakwazi ukuthi uphele umuzi wakwaHlongwa. Wavuka amazwi lapha kuDaniel chapter number 11 uverse number 32 athi abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo baba namandla bese beyaphikelela. Sime ngamandla okuphikelela hayi amandla ethu, amandla kaJesu sashiwa nayo, sashiwa singenabazali, sashiwa simile sizintandane sama noJesu kuze kube kalokhu sime naye. So mafowethu ngiyacela ukuthi qinisa uma qinise intombi, qinisa intombi endala encane siwe abafowethu ngoba kukhona ingane la elahlekelwe ubaba, kukhona ingane elahlekelwe umalume, kukhona abafowethu abalahlekelwe umfowabo. So mesoduduza uma kuphela bangase bayihenge laba bantu singakhuluma ukuthi kuyamiwa bafowethu ngoJesu ume isibindi ungasabi. So sizonqinisa njengani zakwethu, sizonqinisa sithi noma ngathiwa abantu abasayifeza ifiso nezithembiso abayibeke la, kodwa bafowethu ukhona uJesu ongalahlani, ukhona uJesu ongashiyani. That is no focus. That is no focus. Simile siqina amadolo sasiyazi ukuthi ngisho uSathana ngalethani kwakufa kwagula kwantoni na ayikho into engasihlukanisa nothando lwakhe. Hayi ngeke sizwe eBhayibhelini kodwa simbone lapha kithi. So namhlanje I stand to testify. Ngicela ukuma ngasesayidini labasezulwini ngithi bayayigcina ithembiso abasezulwini. Uma nje nibambelele kuye nathemba yena noma kwehlela noma kwenyukela
uzawuba nani uyapha koyethile yamandla kongenamandla uyandisa ikhwepha uyophayo uyothathayo uthi iBhayibheli thembani kuJehova ngenhliziyo yenu yonke uthi ninganciki kokwenu ukuqonda inana enkosini nasemandleni amakhulu inana enkosini kuthi angithi nangosuku lokusabalasa ime ngalo Jesu lo abalandelayo ngiyafisa ukuthi ngiphakamise nje yena yedwa ukuthi umuntu uyaphila ngoJesu umuntu uyaphila ngoJesu aprovide uJesu akondlulana udlila kunika imali ebank uJesu lo esikhuluma ngayo hayi lo waki TV ka touch the screen elikhuluma nje ngalo wami athohlabelana ngibona lapha kimi ehlanzi inhliziyo yami manje into engicela ukuhlala phansi into engidabukisa kakhulu ngaleli ivangeli nalo Jesu esikhuluma ngaye akakusebenzeli uma ngabe wena ungamqondi ukuthi usebenza kanjani ufana nomuntu onethwe phethe iumbrella ukuthi uyiphetha kusho ukuthi ngeke unethwe kodwa isebenza mhla usuyivula mhlazane wazi ukuthi isebenza kanje lento ila khona sikubona abantu zibanetha left and right and center ubonakale udry wenze njani usuke waqonda into oyiphethe ukuthi iyavulwa ukuze ikusebenzele so lo Jesu esikhuluma ngaye bazalwane ngiyafisa ukuthi simenze nje abe practical amen bazalwane haleluya so ngisindisiwe ngemthanda uJesu mkhona nje bafowethu mkhona ngizoze ngihambe kusasa ntambama noma ngihambe ngale kusasa ngoba angina pressure ngifuna ukuzohlala nabafowethu baqinise idolo eligama khona iconfusion babuza ukuthi wethu wenza kanjani mhlazane kunje ngiyakutshela ngoba ngizokutshela tell indoda uma ngabe ihlangana nomfana is chasing for power ufuna ukwazi amandla atholakala kuphi ufuna ukuhlala phansi egameni likaJesu ufika lo mfana ufika uyentsimbini ufika ubuza insimbi ngiyezwa kuthiwa uyinkunzi malanga hayi akukho okugobayo awugobi uyinkunzi malanga umile yathi insimbi ukubeke uyazi ukuthi khona into ekuthiwa umlilo uma kwafika umlilo ngivele ngincibilike kuphele wakithi umfana wemlilweni wathi wemlilo ngiyezwa kuthiwa uyinkunzi malanga wathi umlilo uyoletha amanzi uyoyibona into yami ukuthi iphele laphi kwafela waletha amanzi wafika umfana wagijima emanzini wathi manzi ngizwile ukuthi ucisha ngisho umlilo uyinkunzi malanga wathi umlilo ukuba uyazi Nkosi yami ukuba uyazi amanzi athi amanzi ukuba uyazi kuvele kufika ilanga ngingikhwamuke nje ngiphele nami emandleni amangaka ngicisha umlilo kodwa ilanga livele lifike lingihle lingiphele wathi umfana sizawuthini le ndaba wathi ayihambe elangeni ngoba nami ngiyazi lafika umfana wayelangeni wathi langa wenza kanjani lathi ilanga wemfowethu uma kwafika amafu indaba yami vele iphele wakithimela amafwini umfana wathi mafu kanti kwenze njani athi amafu wenkosi yami uma kwafika umoya ngilahla ngisho direction ngiyithuka ngiyangala uthi umoya siyangala wakithimela emoyeni umfana wathi moya wenza kanjani wathi umoya mana ku-contact uyintaba engithi ngihlosa ukuyangale ithi intaba kudlulwa la uzoyangapha wakithimela entabeni wathi intaba kanti kwenzakalani wathi intaba mana kukhona abantu bavele baletha imishini engingakaze ngibone ingihle badala indlela khona la kimi bangihlakaze bangiqeda ngasi benza kanjani wajika umfana waya kubantu wathi bantu nenza kanjani bathi abantu nathi sike sayitshela ukuthi siyazi kwafika ukufa wafika ukufa wathi umfana okucontact ukufa kwathiwa umhla wahlangana nokufa uyawukwazi ukuthi siphelela khona waye kufena umfana wafika wathi kufa ngiyezwa kuthiwa akudabulutho kuwe wathi kufa impela bekunjalo for years and years bekade ngazi ukuthi ngiyinkunzi malanga akekho dabula kimi wathi umfana kanti kwenze njani wathi kufa kukhona umuntu wafika ngosuku lokuqala ngayitshela ukuthi ngimbambile
wathi ngithi ngiyabheka ngosuku lwesibili ngayitshela ukuthi ngimbambile ngathi ngosuku lwesithathu ngithi qedile wadlubuludela wavuka ngayibuza ukuthi ubani lowo wathi uJesu Kristu manje masibambe yena ngisho ukufa kunamandla ngisho ukufa kuba inzuzo kithi uma ngabe nje sihlangane noKristu Jesu esimlandelayo wanqoba ukufa we fear no evil noma sifa singabe Nkosi noma siphila singabe Nkosi ngicela ukuzophakamisa yena phakeme uhlula ngisho ukufa wengamele umhlaba